babe mina ngifuna senze content wena uzofika nami hamba nami bese siyakhuluma ukuthi mina nawe siyikhapule bese siyafika sihlala phansi sikhulume nje as normal couple yabo shama couple talks yabo then after kuzobe sekuqhatha icondom wekimi then nizobe siyangibuza ukuthi how babe wena uphethe icondom kusho ukuthi vele wena ubukuhlosa ukulala nami kwi first date so ufuna siyenze lo nto manje angizakwa record vele wena lapha angaka record ufuna siyenze like manje manje ngike ngicondom uthatha khulile likhona icondom elikhona lapha kombhede nathi ha uyangithisela cha baby mani uthatha condom icondom lengene content waze ngani sicontent sizoyenza ngecondom asiyicondom lesu 8 sizoxabana fana akuyona condom uphathele bale condom akuyona condom eleka bale condom lesu 8 lo wathi icondom le wena mawubuka icondom le mawubuka ngamehlo akho icondom man I'm serious la uyangithithela angithithela ufuni ke manje namhlanje asakufuni ubani uthaba sangifuni wena asakufuni ubani uthaba sangifuni wena uyangithithela ha